Gimana sih kaget? No, 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 no. Gimana sih kaget? Kaget. Gimana sih kaget? Kaget. Gimana sih kaget? Kaget. Gimana sih kaget? Kaget. Neng udah masak teh? Udah. Wih, makan enak nih, mantap. Masak apa aja, Neng? Lu ada nasi sama garam doang? Gimana sih? Kok nasi sama garam doang? Kan tadi udah dikasih uang belanja 10.000. Ah, gimana sih? Mana cukup dari 10.000? Udah saja udah lebih dari 10.000. Makan aja tuh yang ada, gak usah banyak komen. Ah, kamu aja boros. Orang mah duit 10.000 dapat beras, garam, minyak, tempe, tahu. Ah, gimana sih belanja tuh? Terus lebihnya? Ngutang. Bikin malu aja. Enak mana mang untuk sorangan? Biasa minta lantung we gawe nak Gawe atuh, beh boga duit daripada gitu tuh kubu. hayang sih gawe mangan ngajak Ayo daek mah gawe jeung uing. aya mang hayu uing dek gawe naon mang Gawe nyelok kebon. si kehet bedil ku aing geura